Hakakat Sautrik Kulalingkon Arjar Arpuar, Kakong RM Kurba, Kabdairu ke Deputy Commissioner Ri Bhoi District, Kalapelat Paitba ia ke electoral roll kabathamai kabaladepan penkre ia ke jin penbet haka draft electoral roll na kabenta barok ki santli ki constituency jong Ri Bhoi bekentup ikanongpo constituency ko Sning constituency, Jirang constituency, ko Umroi constituency, but Kamawati constituency. Katai ke electoral roll ke bathamai ke dekat kumbala dap pendung kertengi ke beladap kat prasnem shaneng ke belalaban pendap hakashi tarik ke lalengkon arjar arpuar kat kum ka registration jongka electors rule kat kendai spa andrew pau. Hakani kesengi lay don langki electoral registration to officer, assistant electoral registration to officer, but kinong kit kam jong kiseng san perthai ni kisantli ki constituency ki bekentuk jong ka party congress PDF NPP HSPDP but kwe bala IT ru ikite ki electoral rule syakite ki noyalam jong kiseng san perthai ki bala poi hakate kesengi. So menta kesengi ni belat ya kan ni publish ya ke electoral rule tumai ke jeni ke bala di ke district Januari arhajar arpuar ya kitu baru ki kena ki ba nadap ka presnem la depan ai ki keteng jengki ki bla biang ni la depan pendung ke electoral rule tun kat lang ki don kat tu ni ki polling station ki bat mai ru ni la redefine ki ni Shillong kat kumka agreement ki bani together with ki political party baka jing menjurin jangka election commission of India te kumanjkan te medan kumba prajar ki gap mo ki kena ki baklan pat rumah po ka electoral rule milala ban bridge that gap menta kisah sangkat sang sepak ki ba kelempat yo ban pendung ka electoral rule te yakan ni kadi ko ongoing process ke bang ki kila ban pendung hak no kono por maria dak kat prasna but kani kena on online so they can go online and enroll already. Dah kapa ayat tak ki got islah ki babiang ki ban supporting ni ki claim ke jongki. Te tangkat tahi but ye ki electoral roll ki ba mila pelat medas ni mila hand over syah ki Saudi political party kata ke INC ke NPP HSPDP but PDF. Thank you.